Napomena. Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja zamenu za stručni medicinski savjet, dijagnozu ili terapiju. Borove iglice su bogate vitaminom C i antioksidansima koji mogu pomoći kod kašlja, prehlade, bronhitisa, upale pluća i astme. Sirup od borovih iglica deluje kao prirodni ekspektorans, pomažući u razređivanju sluzi i olakšavanju disanja. Vitamin C i drugi hranjivi sastojci prisutni u borovim iglicama jačaju imunni sistem i pomažu telu da se odupre infekcijama i bolestima. Bor nije samo ukrasno drvo u vašem dvorištu ili parku, on je izvor zdravlja i blagostanja. Sirup od borovih iglica je moćan prirodni lek za razne zdravstvene probleme. U ovom članku istražit ćemo zdravstvene koristi sirupa od borovih iglica i podeliti sa vama jednostavan recept kako ga napraviti kod kuće na tradicionalan način. Za pripremu ovog sirupa, pored mladih borovih iglica, možete da koristite i iglice jele i smreke. Važno je napomenuti da se ne smeju koristiti iglice bilo koje vrste zimzelenog drveća, jer neke vrste, poput tuje i tajs, mogu biti otrovne, zato oprez. Sirup od borovih iglica napravite na sljedeći način. Sastojci: borove iglice, oprane i osušene. Šećer ili med, koji je svakako zdravija opcija. Staklena tegla s hermetičkim poklopcem. Operite borove iglice u čistoj vodi i ostavite ih da se osuše preko noći. U veliku staklenu teglu ređajte sloj borovih iglica, a zatim sloj šećera ili meda. Ponavljajte postupak dok ne napunite teglu. Zatvorite teglu hermetičkim poklopcem i stavite je na osunčan prozor. Povremeno protresite teglu, ali nemojte je otvarati. Nakon 40 dana, sirup će se formirati. Odcedite ga kroz gustu gazu kako biste uklonili čvrste delove. Koristite sirup kao prirodni lek za olakšavanje kašlja, astme ili drugih respiratornih problema. Odrasli mogu uzimati 2 spojnica 3 kašičice dnevno, dok se desi može davati ako pedijatar to preporuči. Napravite i čaj od borovih iglica. Čaj od borovih iglica predstavlja osvežavajući napitak koji se priprema od ubranih mladih iglica borovih stabala. Ovaj čaj ne samo da je ukusan, već donosi i brojne zdravstvene koristi. U 2 šolje ključale vode dodajte kašiku suvih iglica i ostavite da se kuvaju nekoliko minuta kako bi oslobodile svoje arome i blagotvorna svojstva. Nakon što se čaj skuva, možete zasladiti medom ili dodati sok od limuna radi dodatnog ukusa i svežine. Uzimajući u obzir bogatstvo antioksidansa, vitaminom C i protuupalnih svojstava, čaj od borovih iglica je postao omiljeni napitak za mnoge. Borove iglice su izvor lekovitih svojstava koje možete iskoristiti za poboljšanje svog zdravlja. Berite ih pažljivo i koristite ih u sirupu kao prirodni lek protiv kašlja, astme i drugih respiratornih problema. Ovaj prirodni sirup ne samo da će vam pomoći da se osjećate bolje, već će vas i osvežiti svojim ukusom. Iskoristite blagodati prirode i uživajte u zdravlju koje vam pruža sirup od borovih iglica. Napomena. Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja zamenu za stručni medicinski savjet, dijagnozu ili terapiju. Važno je znati da borove iglice treba brati u rano proleće dok su mladi izdenci borovih iglica velične do 5 cm. Također je važno iglice brati na čistom mestu, daleko od fabričkih zagađenja i prašine. Zato pohitajte u prirodu, prijaće vašem zdravlju. Nadišite se čistog vazduha i uberite borove iglice za sirup.